17. jul, dan kada su u večnost otišli Romanovi i Draža Mihajlović. U razmaku od nepune 3 decenije svoje zemaljske živote završili su velikani koji su do posljednjeg daha ostali verni Bogu, otadžbini i svom narodu. U mraku Jekaterinburga 1918. godine mučeničkom smrću stradala je ruska carska porodica Romanov sa svetim carem Nikolajem II, koji je nesebično zaštitio Srbiju u Velikom ratu. U večnost je preseljen simbol pravoslavne carevine. 28 godina kasnije, 1946. godine, Srbija je izgubila svog generala. Pred streljački vod stao je Dragoljub Draža Mihajlović, prvi gerilac okupirane Evrope, vitez vere i rodoljublja. Otišao je u tajni grob, ali ne i u zaborav. Spaja ih isti dan, ista hrišćanska žrtva i nepokolebljiva ljubav prema svom rodu. Romanovi i Čiča Draža. Njihova imena ostaju zauvek zapisana u pamćenju našeg naroda i u večnosti.